Tai nu direjmai stavi den laiskikan. Tu jest prussiska installacja, pejsatan saulė, kreslan, be kosman. Kā upalons? Aha, vis sens parts labans globalins tas izmirstums KGB-lic. Ja, stas parts zinatan. Stas Francis Arelis peisavons ten askvai minitun prusun varan prusun tautan. Kas tas Francis Arelis? Sen palmatien bei stovit zmanins vars tans arviskai bei daktars iz medicina adar jau varai ulavons. Bet tans tenes mus parts nepadinga, kai gyviseimens, kai palmatis kvaityvons turituns vaise ortografijan, begi viseimens parts padinga peisatun, kai kreslans ant C. Stas tai kai autentiskai, tad stavicin gnesenic. Stas pagan. Stas quai minitun. Varan prusan tautan. Ua. Nu, sen ortografijan kaip visada. Jūs parts. Stas lampė Covid emitija dangun. Ten saulė. Varviskai saulėm turimai vykdyti. Adar sen stans graviurans parts labai įsigyten. Begi, nu, sven superiskan. As a Davans, as a, nu, visans stan as a Druvian, as pervadinis Arkunmantan, bet italis.